国际新闻来关心斯洛伐克的火车启动着巴士，造成5个人死亡，5个人重伤。地点是发生伫一大边高岛。另外，伫美国芝加哥的货运火车是败马，加载是无人伤亡。不过火车顶悬载的拢是危险的物质，所以当地政府当地看讲，这危险的物质敢有外泄。乘客关行李落车的时阵，搁回头看一下，因为车头的部分着火。Celá predná časť vlaku, dokázali sme vystúpiť, potom vlak zastal, dokázali sme vystúpiť, ale horí celá predná časť vlaku. 这班火捷克布拉格开向匈牙利布达佩斯跨国列车，伫斯洛伐克首都布拉蒂斯拉瓦东边差不多110公里的新扎姆基镇，甲一台巴士相撞造成死伤。当局表示，事故地点发生伫一个有栅栏有电区的边高度，事故原因还在调查。美国芝加哥郊区发生货运火车经过马特森村头时阵败马，当局为确保居民安全，下令代志发生地点1.6公里范围居民撤离。So initially, the products were identified as liquid petroleum gas, LPG, propane. Those cars had only residual amounts in them, which is a very small amount. We again had no readings on any of our monitoring equipment of any hazards in the air. 液化石油气无色无味，数字气会真害群，呼吸道敏感，长期接触神经会受损、流鼻血等。因为载运量真少，加上判断油气已经挥发到空气当中，对居民无危害。了后解除疏散令。公司新闻恩文玲编译。